ho tswa Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Re utlwisitse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona re tla lekola tse itlhomeng pele. The Minister of Finance tells me that he's spending sleepless nights because of this that's happening. I told him that I'm not sleeping at all because of this challenge that our people are now facing. Ditheko tsa petrol le diesel tse tlang ho nyoloha di hlobaetsa letona la naha la ditjhelete le mopresidente. We are engaging the president and the president, I'm sure, at the right time to indicate to whatever process is there or gonna be. Kaolele mo commissioner wa naha wa sepolesa Fani Masemola o re yena ha ya qoswa o mpa fela fumane samane. Lieutenant General, I hear you, but bring evidence so that we can deal with that. Letona le beletsweng ka thoko mosebetsing e leng Senzo Mchunu o re Mogenerale Mkhwanazi a fane ka bopaki ba hore o a ameha ditlolong tsa molao. At the final match in Morocco, between Senegal and Morocco, is legitimately an important issue for us. Dipapading Petrus Motsepe o re o batla ho tlisa diphetoho ho qoba mathata a etsahetseng ho makgaolakgang a AFCON 2026. Mohi dumela hle re boetse ra ama lekwano kanaleng ya mantlha SABC2 le SABC le hae ya ka jeno tema ke tla ikgatha mo le mosebetsi mmoho e leng Agustin Letlalo. President Cyril Ramaphosa o hlahisitse maikutlo a ngongoreho ka maemo a moruo a tsheremang lefatshe ka bophara ka lebaka la tsitsipano e renang ha jwale botjhabela bo hare. Ngongoreho ya Ramaphosa e hakatswa ke phatlalatso ya morao tjena ya letlole la mafura le boletseng ha theko ya petrol e ka nna ya nyoloha ka diranta tse 5 le disente tse 70 ha diesel e ka nyoloha ka diranta tse ka nnang tsa fihla ho tse 10. Sesosa sa sena ke theko e hodimo ya mafura dinaheng tsa matjhaba le ranta ya mona lapeng e fokolang papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. By 1st of April, we are going to see prices of petrol and diesel going up, driven largely by the conflict that is going on. Now, as the ANC, we are saying we direct government to address this matter, to see how best we can address the challenges that South Africans are now going to face. Sebaka sa ho kgetha boetapele ANC Limpopo se fihlile pheletsong ka boipiletso ba kopano le ntjhafatso ya mokga. Mopresidente Cyril Ramaphosa o kwetse semmuso seboka sena sa ho kgetha boetapele Limpopo a nto leboha makala a mokga ka ditlhophiso tse neng di hloka tshitiso. Ka mora matsatsi a mararo a tekolo e matla ya leano, ntlafatso le kgetho ya baetapele ba province, Toriso ilibile ho barumuwa le baetapele ba sa tswa kgethwa. Well, this conference in Limpopo has been so well run. They have set the bar very high. Everything in terms of organizing this conference from the beginning through the branch processes, branch BGMs, and preparing for the conference, getting delegates elected was so well done that in fact they set up a template that should be followed by many of our provinces. Mabapi le seboka sa ho kgetha boetapele sa Eastern Cape se kginnweng, Mopresidente o lebeletse hore dikhulahulano di be di rarollotswe ka nako e beilweng. We've got processes in the ANC that should enable us to do so. It's a pity that it came to a head ahead of the conference and we had members complaining and going to court. So they are going to go back to the drawing board and address all those issues so that that conference should be held again. Ntlha e nngwe e tshwenyang ANC ke ho mpefala ha dikamano tsa yona le SACP e ka nneng hore e tla ikemela dikgethong tse tlang. The NEC is going to discuss the matter and we have said very, very clearly that ANC members are expected to campaign for the ANC. And that is our main client, if you like. Our main focus is the African National Congress.
So the NEC will discuss the matter and come to a real final conclusion on what should then happen. Baetapele ba ANC le komiti ya naha ya tshebetso ba tla kopana hosane o ile o sekaseka ntlha ena. Thank you very much. Ha tebesale mothating ona SACP hlahisitse maikutlo ka diketsahalo tse ho tsona baetapele ba yona ba nileng ba tlatsetswa marata meketeng ya ANC. Maikutlo a mongodi moholo wa SACP e leng Solly Mapaila a tla ka morao moemedi wa mokga a se hollwe ka bohale ke barumo ba ANC nakong ya waneng a fana ka puo sebokeng sa ho kgetha boetapele ba Limpopo. Dikamano pakeng tsa mekga ena e mebedi di bile le mathata ho tloha SACP e ne re e tla ikemela dikgethong tse tlang. I've been booed several times. I've been booed in front of senior leaders of the ANC. It's not a new thing. I think what is worrying are the statements from senior ANC leaders that are fueling this hostility and belligerent attitude towards the SACP, as if the SACP is an enemy of the ANC. And it's not the case. Almost 99% of our members belong to the ANC. So when you attack the ANC and the SACP from the ANC side, you are attacking yourself, or you are attacking your own members. Kaulele moetapele wa pele wa mosadi wa ANC provinseng ya Limpopo e leng Ngaka Phophi Ramathuba pejana buisane le mqolotsi wa rona wa ditaba le Ntebo Mokobo. Ra go amogela go tswa ka tlhamaralo mono Limpopo mo eleng gore conference ya ANC ya bolsome le bongwe e fetsa go khutla mme rona re bone e neelwa puo ya tswalo ke mo presidente Cyril Ramaphosa ka ntle le go senya nako re tla bua le modulasetulo montšha o eleng gore ke modulasetulo wa bobedi wa ANC wa motho wa mme gore a etelele province moraga mme Edna Molewa mo dingwageng tsa 2005 and 2008 mme gompieno re bone gape history kwadiwa mo provinseng ya Limpopo ha re bona mme Dr. Phophi Ramathuba a etelela province eno pele mme ka ntle le go senya nako e re ke mmitse a re bolele gore ke eng se leng gore ene o tla se dira mo provinseng ya Limpopo gore a tseele province ena a ise pele mme Ramathuba ra go amogela sa re a le dumedisha le ba mameli kaofela ba lona ba lateleli ba lena se ke nyaka go bontsha ke gore sa mathomo re tshwanetse re leboge makala rena African National Congress mo provinceng ya rena ya Limpopo ka tshepo e ba bileng le ona mo rona gore re tla re ipone re eta pele province mo mokgatlong wa rena o bushang wa African National Congress beanong le tlo tseba gore sa mathomo se tshwentse re se dire ke gore re thomile lenanego la o kopantsha maleloko go tloga ko makala rena di branch kaofela up until mo re tla le product le bonang mamotlha ke taba tša gore go berekilwe mo di region tša rena kaofela ba berekile kudu gore re re ipone mo re na le kwano so tshwanetse ke le modulasetulo ke bereka le baetapele ba bangwe go thoma gona kwa kudu provincial secretary mokwaledi le yena mothusha motlatša modulasetulo le yena mothusha mongwaledi le yena o a tshwereng masheleng le the entire collective ba le ba 30 re tshwantse re continue ka lenaneo la o kopantša why ke bolela bjalo ke bolela gore if re ka dumella o mongwe a tle a tsene ka mogare a rona re tlo palela mošomo o mogolo o makala a re kgethetšeng ona mošomo wa o lokiša province ya rena ona benong ha re bolela ka lenanego la National Democratic Revolution e le yona lenanego le re tshwentse re le ete pele ka as African National Congress ke lenanego mo Limpopo ha re bolela ka lona re bolela gore re nyaka go bona batho ba rena sa mathomo ba hwetša mesebetsi re nyaka go bona le kwele le president a bolela gore bo ragwebo re ba attracta gore ba tle
ba tle ba forme di-factory tše di tlo dirang gore re be le mešomo re nyaka go bona ditsela di ba gona re nyaka go bona batho ba rena ja mathomo e ba ilelang taba e leng tlho ba boroko ke metsi tshwanetse re bone gore batho ba kry-a metsi go na le tše dingwe go lwantšha bosenyi le dilo tšeo ka moka so dilo tšeo re ka se kgone di fitlhelela go lwantšha tlaišo ya mme le bana if makala rena re ka se be ngata e tee if re ka se bolele ka lentšu le le tee kore o no fa motlhala re tlile mo ka labotlhano because ne go sena digogagogane re kgonne go fetša mošomo wa rena wa go focusa mo go debate di-policy tše tša rena mara if ne re gogagogane ne o tlo go kgwetša gore le di-commission ga ona motho batho ba eme ke di-group go a lwaniwa so re nyako go bona gore re le boetapele a re kgwantišetše taba e ya go kwana gore unity e continue because ka unity e dira gore le focuse mo taba tše bohlokwa go tliša tša baduli ba rena ditirelo so sa mathomo ke yona eo ya gore tshwanetše ke drive national democratic revolution Limpopo le a itseba gore e na le di-dynamics tša bo yona go na le di-ethnic group tša go fapafapana tshwanetse ke bone gore ka moka ga bona ba kgone gore ga ba nagana ka pušo ka mokgatlo wa bona o bušang matlhatši ke gore le ka kwa pusong e sa le nna ba tshwanetse ba bone gore ka nnete boetapele bo ba African National Congress bo tšeela tlhogong taba tša bona ke boetapele ba bona ba te identify le bona and taba e tlo dirang ke taba ya gore ba kgwetše ditirelo a se taba ya gore ba tla re okay re na le mopedi ka kwa re na le motsonga ka kwa re na le movenda batho ba nyake tšeo batho ba thoma go bona gore ka mogare ga PC a rena movenda a rena motsonga a rena mopedi ga ba sena ditirelo mara once batho ba thoma go kgwetša ditirelo tša bona ba ka se bone ba tlo no bona gore re na le tonagolo re na le modulasetulo le gona banong batho ba tlo bona gore hai ba thoma go bona gore re na le mosadi if ke tlo palelwa go etela pele bo thoma go bona gore ne le expectang ke mosadi mara ga ba ka bona ditirelo di tla organize mokgatlo go gola le tlo kwa ba re ha wa rena le modulasetulo mole so se botlhokwa ke gore a re berekeleng setšhaba re kopantšhe setšhaba sa Limpopo re focuse mo taba tše di botlhokwa go tliša ditirelo mo bathong re lebogile Dr. Popira Mathuba ka nako e re neleng le yone le wena re lebogile o ene le modulasetulo montšha wa profense ya Limpopo mme Dr. Popira Mathuba o e leng gore o fetsa go neelana ka puo ya gago ya tswalo ga mmogo le moporesidente Cyril Ramaphosa ka go rialo re tsa dikgwele re di romela go lona ko studio ko Johannesburg. mohi re boetse ra amela mokgatlho kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho Mokomišenara wa sepolesa Mogenerale Fane Masemola o hlakisa taba ya taelo ya ho hlahella ha ile kgotleng la dinyewe kgoding e tlang mo a bolelang ha sa qoswa ampa fela a fumane samane. Well, I cannot dictate processes. I think the legislation is directly does say as to what should happen when, and that there is no one that can change that. So we are engaging with the president, and the president, I'm sure, at the right time will indicate to whatever process is there or gonna be. But I must reiterate again that I have not been charged. I receive a summon to appear in court, which anybody now and then do receive. Kaolele le tona le maqakabetsing Senzo Mchunu ya beilweng mosebetsing matsatsing a phomolo e ikgethang o phepeditse mokomišenara wa sepolesa kwa KwaZulu-Natal le Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ho hlahisa bopaki bo tshwarehang bo tshehetsa menyenyetsi ya diqoso tsa marao tse o amopharang ka tsona.
Kgotlang e ntse e kekela sa mollo wa hlaha dipakeng tsa letona la naha la sepolesa Senzo Mchunu le mokomishenara wa sepolesa KwaZulu-Natal Molefthenente Nhlanhla Mkhwanazi ka mora ho hlahella ha lesedi le letjha la lengolo le ngotsweng ke motshwaruwa le fuparetseng menyenyetsi ya dikamano tse sukameng dipakeng tsa Matlala le Mchunu. Mchunu o hanyetsane le tseo. I did make an observation that new allegations were being made as and when a new platform avails itself. And I got a bit wary about that because all of this was still without any evidence put on the table. Ka menyenyetsi ya ho kopana le Shamila Batoi, Mchunu o di behile jwana. This is one of the statements that prompted me to say, Lieutenant General, I hear you, but bring evidence so that we can deal with that. I'm waiting for the commission. If that is in their plans to call me to complete our testimony, and that would be a day when I would say I'm closing the chapter. Mchunu o hlalositse ha menyenyetsi e ntseng e ipetsa kgahlanong le yena ke ho thonthetsa lebitso le seriti sa hae. O phethetse ka hore o malalala o tso khutlela commissioning ya Madlanga ka letswalo le thotseng. Ha diketekete tsa baeti di tukisetsa ho tshela meedi ya Afrika Borwa matsatsing a phomola Paseka, ho ntse ho eba le ngongoreho ya hore na balaodi ba taolo ya meedi ba na le disebediswa tse lekaneng nakong ena kapa tjhe. Batho ba diketekete ba tla tshela meedi ya diprovinsi le ya matjhaba ho ya dikerekeng tse fapafapaneng le ho ba le ba malapa nakong ena ya matsatsi a phomolo a Paseka. We are at 75% short. So there's basically more than 8,500 people short who are supposed to come through. And of course, we are operating at 25% capacity, just as a BMA or as the Border Management Authority. But we also want to emphasize, so that we don't leave issues hanging, that the President had emphasized that we needed to be given some capacity. And I think you heard the Minister of Finance, Minister Godongwana, allocating over 900 million in the medium term. That means in the 3 years, which basically mean that we shall be given 300 million for augmenting our capacity. Baentapele ba re ba eketsa tshireletso ya meedi ka tshebediso ya teknoloji ho kenyeletsa di-drone le di-camera ho netefatsa hore baeti ba bolokehile ka nako tsohle. For proactive measures to curb corruption, as the BMA, we shall continue to use technology such as drones and body cams to deter corruption involving our officials and non-compliant travelers. BMA ere e malala alaotswe. Lefapha la bophelo provinseng ya Freistata le re ke bakudi ba lefuba ba fetang dikete tsa 22 ba sa sebediseng meriana bona ka tsela e nepahetseng provinseng eo, mme sena se thatafelletsa mosebetsi twantshong ya lefu leo. Lefapha le thakgotse letsholo la ho fedisa lefuba ba shebile haholoholo basebetsi ba merafong. Basebetsi ba mehleng le ba hajwale ba merafong ba nkile monyetla ona ho tlo etsa diteko ba re ba eleletswe hore maemo a bona a tshebetso a beile bophelo ba bona ka mosing. E mong wa bona ke Goodman Janda ya dilemo tse 64 ya sebeditseng ho tloha ka selemo sa 1972 ho fihlela ka 2015 ka mora hore a kule. O entse diteko makgetlo hobane a dumela hore ha phela hantle ka lebaka la ho sebetsa nako e telele merafong. Bophelo a bo hantle hobane ke utlwa le lentswe le laka. Lentswe la ka le a bontsha hore bophelo a boyo. Le ha ba bang ba phunyuhile ho kula, ba bang ba se ba ile ba fuwa kalafo. Itse ha ke utlwa ka taba ena ya hore batho ba sebetsang merafong ba katla ba tlotla ba itsheba hore na maemo a bona a tsa le hantle na hobane lefu lena la ipata lena o ka fumana hore nako ntse le mana ba bona ga o qeta ho tswa fela ke hona jwale le hlahella. Diteko tsena di kgothaletswa batho bohle ya clinicing because treatment ya TB ke mahala di clinicing tsa rona. So ya clinicing o nke treatment ya hao o nwe treatment ya hao because TB ke island hore e infectious. So o ka dula lapeng o na le bana o na le molekane
be ke na treatment ka ba be ke ipata nna ha ke ipata it means hore ke beha bana ba ka le mofumadi wa ka kotsing so ho nwa treatment is the best option for motho molomo. Province e re le ha ho ena le kgatelo pele twantshong ya lefu lena e tiisa mawa a yona a ho thibela ho ata ha lona. Re ithutile ho hangata ho feta hanyane re na le challenge ya hore batho ba ileng ba sebetsa merafong mane haholo mokoting ba ba exposed to ntwena ya lerwele. Nakong ya letsatsi la lefatshe la lefu la lefuba pejana kgweding ena letona la bophelo provinceng le boletse hore lefapha le se le bone katleho ya diperesente tse 65 tsa ho lwantshana le TB e manganga ho fola. Makgala Masiteng, lefapha la ditaba ho SABC Velcom. Beso di bila hakalo tsa kajeno kopana le moifa wa Setswana o sane ha ba tlabe ba ha se Setswana kono kana le mantlha SABC 2 le SABC le hae ho tswa ho nna le Agostine Letlalo salang hantle bulipi balatela.